obuya khona buyela khona ke eZimbabwe angitsho nozala eZimbabwe uyahlanya lo akahambe mina ngikhona mina hlala nalo muntu ngicabanga ukuthi samashangane thina sohlala nemicamelo eminingi kanje hambani hawu yonke lento le iyahamba wangithi yena usephuma awunalo nepasi ngoba uyaphuma mina la pasi mina ngiyaphuma kuza ukhohlwa ubasa uma wena okay na ngizokukhombisa uzobuza yebo and then wena phuma akikho kila wena elangeni izwe thine wena ngizakushona ukuhlala abantu bahambile wena abantu bahambile ngihlala nendoda wena usaleleni wena Okay muntu wachitha wahamba uma wangishiya nginjalo mangibona kahle ngcono ngiyemenza unkosikazi njengoba uyiskandal yeah lungile wena kahlahle vele kahlahle ingakho kukahlahle kufanele ngeke isizwe unamanga umtsonga lo muntu lo ubuya la kabuya khona ahene okokuqala wena ayikho into yaziyo ukuthi uzothi amadoda sizonda ngabezela kabi wena eZimbabwe funda khona usayibiza ukuthi mawuthetha nini wena kahlahle wena kahlahle kumele uhamba khona yes ukuthi sibe clear okay uwela yebo okay yama ID angingena hayiphuma first of all ngeke uze uthi wena ujayeza ukupha abantwana bakho imali bese ungaboshada umfazi udla leyo mali bahawu usindo hlantsha kimsali mutho umuntu usindo hlantsha kimsali isikhathela so